Okay, guys, namshiwe tantlheni mi amukela ka Conspicuous Talents TV, bringing talent to people. So namuntlha ni ta va ni kha ni endla review ya single ya Sayicology la a nga na Dr. Shirimani, Prince Rhangani, Dlaya Nyoka na Brace Thorn Shirimani, Ati Bangi Kona. So ni kombela mi twa laha before hi vulavula swo tala kumbe before hi dzika ngopfu ka mhaka ya namuntlha. Risimu leri Ati Bangi Kona n'wananga ti hupile. 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 Okay, Ati Bangi Kona title ya risimu Ati Bangi Kona. Risimu ri vitaniwa Ati Bangi Kona hi Sayicology. La nga Dr. Shirimani, Prince Rhangani, Brace Thorn Shirimani na Dlaya Nyoka. Risimu ri kahle. Okay, so a hi ri hlanhleleleni ri yisa hansi ri hlela. Number 1. Okay. Ati Bangi Kona i ncini xo ka xi nga bangi kona. I maholiday se ku tlhantlhiwa tibomo mara se ku na party Ati Bangi Kona i ncini xo ka xi nga bangi kona. So xihundla xa kona i ku risimu leri ri kongomane 2 wa swilo. Risimu leri ba 2 wa swinyenyani. Ribyi leri ku nga risimu ri ba 2 wa swinyenyani hi nkarhi wun'we. Swinyenyani ku nga 2 wa swilo swi nga ku adiresiweni hi nkarhi wun'we. Tanihiloko mi swi tiva ku ka Xitsonga ku na beef hi ngezi la ku phikizana hi sweswo ni beef emasunguleni a yi ri koho between Mr. Post na Limpopo Poison kumbe Benny Mayengani to be specific. Even then ku hambana beef yi continue hi ndlela leyi nga va na vo Garingani, hi va na vo Nomzamo, hi ya va na vo na va na tinsimu to hlayanyana. To cut the long story short, Benny Mayengani u humese 3 songs ta Xilovito. Benny Mayengani ti hlamusela as a trendsetter. Okay, number 1. Benny Mayengani endle slow jam and then this other team endla slow jam. Anyway, xin'wana xa kona ta ringeta ku va laning straight ni nga teki side ni ta zama. Okay, so risimu Ati Bangi Kona, Benny Mayengani u humese 3 tracks. Okay, hi mehe tinsimu leta Benny Mayengani mapula yi kahle, maxenxeng ti-instrument ti kahle, mutefo ya kahle na yona. Mara so risimu ra Sayicology i timhaka ta December ku tsakiwa. Number 2 i timhaka ta ku target a yi bohangi hi Benny Mayengani ka tinsimu leta tinharhu ta yanga ti humesa loko ri makwatakwatani. Mara hi ku ya risimu ra Sayicology sweswi nga ku adiresiweni ku mi hlamusela ku i ntiyiso ku ya kwini mhaka leyi kumbe why ni vula so. Twanani this part. Mi yingisela this part. Ma twisisa Ati Bangi Kona n'wananga. Loko i chucha xipambu make i xi komba target and i meka sure ku xi ba target. Leswi ngo xipambu xi tlhatlhiwini mara a xi bangi target cause tinsimu a ti blowanga. And xin'wana xa kona risimu ra Sayicology after December a ri nge he nyanyuli, a ri nge he tlangiwi. I risimu leri nga endleriwa December ntsena leswi nga wrong. As artist i ya va legacy ya wena i sustain-isa ku yini kahle loko tinsimu ta wena ti endla for specific time. Ku na risimu loko wo suka tlanga risimu for example Dr. Shirimani i le ka team S wa nyika example ya mhamba leyi ya tirha kokwana risimu ra hambi ri tlanga namuntlha you can relate that song. Mara this song oh hey tlanga hi vo June next year out of context. So risimu ri twala kahle mhaka leyi na mi tivisa i ku risimu ri addressa issue ya 3 songs i tlhela ri tisa ka mhaka ya December ku i nkarhi wo tsaka kahlekahle ku biwa hi phati yin'wana ni va hi addressa Prince Rhangani nghene kahle, Dr. Shirimani nghene kahle, Sayicology nghene kahle, Dlaya Nyoka nghene kahle, Brace Thorn Shirimani a lava hi ka risimu kahle.
partly hambavulweni I think hambavulweni ka Dr. Joe Shirimani a yi ta va yi ve perfect. Loko u ri la ku endla hip hop hi Xitsonga a va n'wi endlela ti-beat ta hip hop a ta hi ndlela yeliya. Ma swi imagine ha ri ku yimbeleni ka risimu singalong ya kahle se loyi munhu wa sungula ku rap-a swa khomani. Okay, anyway risimu ri kahle so and then leswi a ni ta mi byela swoho leswi nga mi byela swoho ni khensini for nkarhi wa n'wehe n'wina mi ngeza mi subscribe ni kombela mi subscribe hi kurisa channel ya mahlweni. Mi nga rivali ku ni tshama ni kha ni mi byela minkarhi hinkwayo ku constructive criticism it's more than welcome. Leswi ngo ku sola mi amukelekini solani loko ku nga ku sola mara ku va ku ri swilo leswi nga ta ni aka hi nga rhuketelani cause ku na genge leyi taka laha yi ta rhuketela. Hi nga rhuketelani genge hi nga rhuketelani loko ze ta ka comment section ta rhuketelana loko vitana genge ni nga ti soli genge ni ti soli sweswi loko ze kota ku rhuketela comment section ematshan'wini na advice what's necessary hi genge. So guys thank you so much hi ta vonana album review Dr. Joe Shirimani Rhangani ha yimela vona tin'wana leti nga ta ti kha ti huma mo subscribe for more.